Akisbani Imphal Nolini Devi na pau pajari ahanbada maruiba pau. Security Force na Raja Siki tungan mamapam singda tihumbagi tabak zathadi. International Energy Efficient Hubda Bharat Chucharuk Yanaba Kendagi Mantri Mandalna Eaba Pikre. Amishung Assamese amasung Bengali lol yaungna lebak asigi tungan balol mga classical language ki status pibada kendagi Mantri Mandalna Eaba Pikre. Security Force na Raja Siki tungan mamapam singda tihumbagi tabak zathadi. Police ki paunhai Surachandpur Jilla da tihumbagi tabak zathabada kuzukulai kaya pagat pangamle. Jilla asiki Donjang Khulda tihumbagi tabak zathabada improvised medium size ki pampi ahum pokai kraba pampi cell ani phangpangamki. Amarumda court na bail pi kraba sajiwa jail de leramba Kangpokpi Jilla dagi mioi tarar mathoi Security Force na makhoi ki Jilla da tek tekai tana yohunkhre. Loinana phajinduna thamlamba mitei masa ani su Security Force na kanbangamle haina police ki pau asina makhatari. National Highway Kuntha Taret Imphal Jiripam Lambi amasung National Highway 2 Imphal Dimapur Lambi da nongmada tangai phadana sangba polam sing puba gari samri yangkhai hena security ki akanba jeksil thorang ka loinana Imphal lomda pusilakre haina su pawasina makhatari. Chief Minister ki Haksel ki tengbang CM SD card thingjin khre haina social media da sandokli bo wafam asi aran bo wafam ni haina Raja ki Haksel Vibhag ki CM SD amasung PMJAY ki policy manager Dr. Irengbam Bijeta na hairi mangna hai CM SD scheme gi makha da piriba khudong chaba sing Lanai Hospital sing da su pirami adubu hojikti Lanai Hospital sing da akhanaba na bakharada ana layeng gi khudong chaba pire masi mamang thagi kuntha dagi satnaba hokibani. Laying bada sel hena sangba anaba makhal sing maru oina dialysis transplant cardiology cancer neurology amasung neurosurgery ki oina di scheme asiki makhada Lanai Hospital sing da laying bagi khudong chaba piri sarkar gi laying sang sing da di scheme asiki makhada hana piramba ana laying gi khudong chaba sing adumak makhata na piri pawgi marak thatna atenba break ama Miyam Gidamak Babina Hospital na tongan ba speciality kunda OPD hogjare top specialist kuntra marigi expert consultation galoina na adongi Haksel Gidamak waningai leitre OPD schedule amadi ahenba information gidamak customer care number 6909390666 natraga toll free number 180034538811 da call tobirau latest update kidamak website www.babinahospital.com amadi social media da follow tobiu. Babina Hospital, where hope meets compassion. Tabiriba Pawasi Akisbani Imphal dagini International Energy Efficiency Hubda Bharat Chucharuk Yanaba Kendagi Mantri Mandalna Ayaba Pikre Masida Saruk Yaba Asida Lebak Asibu Energy Mapung Phana Leiba Lebak Ohenaba Pandam Thamli Taurang asina Bharat na changchiliba Sustainable Development ki manglanda hena mateng pangsinduna greenhouse gas puthokpa ngamhangani haibagi thajaba leidi Hiramasiki matangda pangthokpa pawgi mifam amada kendagi information amsung broadcasting mantri Ajini Paisnon hai tungan ba anupa wakulon sing puthoktuna lebak tara tarukki oiba kangbu amana energy sijinabagi matangda mateng pangnariba asida Bharat chu yauksinduna khudong chaba kaya phanglagani amasung malem pumbagi oina mayoknariba ayingasa amadi nongdu nungsagi khal khaitarakpa ji thingnaba honabada Bharat chu pangba yaba mateng panggani haiki Zahi asiki haukiba July ta phawbada International Energy Efficiency Hubda yauriba lebak singi manungda Argentina, Australia, Brazil, Canada, China, France, Germany, Japan, Russia, Saudi Arabia, United States amasung United Kingdom yauri. Lebak asiki tungan balon mga classical language ki status pibada kendagi Mantri Mandalna ayaba pikre lolching adudi Marathi, Pali, Pratik, Assamese amasung Bengali ni. Ningsing paya ingkumja lising ani marigi October 12 da Kendra Sarkarna lebak asida leiriba lol singi manungda classical language kauba kangrup ama khaidoktuna thamlakibani hariba lol kangrup asi masagi mayek leijaba amadi sahi lising kayagi puwari leijaba tanatana ariba matamgi sahitagi masak sing yawgadabani hariba masak sing asi masagi asengba maral oigadabani atopa phurup natraga maphamdagi matau tamduna semba oiroidabani haiba wafam yauri Classical language ki kanglup de chanba ngamba lol singda khudong saba kaya piri
केंद्र सरकार ने नहा कयादा कानब पीगदबा प्राइम मिनिस्टर इंटर्नशिप स्कीम ngarang haudokhre स्कीम asida lebak asigi नहा कोटी अमरोम तोंगन तोंगनबा कंपनी संगमारोमदा चाही मंगा की ओइना इंटर्नशिप तौबगी खुदोंचाबा पीरी इंटर्नशिप तौबगी मतम था 12 ओइगनी इंटर्न तौरिबसिंगदा थागी ओइना लुपा लिसिंग मंगा की स्टाइपेंड पीगनी हाइदी कॉर्पोरेट अफेयर्स मंत्रालय हाइरिबा पायलट प्रोजेक्ट असigi नमक सरकार ने लुपा कोटी 4 खाक्तुना थमले चेंबा सही लिसिंग अनि कुनमरी कुनमंगा असिदा लेबाक असigi नहा कोटी अमर लाख कुनमंगा रोमदा इंटर्नशिप तौबगी खुदोंचाबा पीनबा पांडम थमली इंटर्नशिप तौनिंगबा नहा सिंगना ऑनलाइन की खुतांगदा थाजिगी 12 दगी कुनमंगा फावबगी मनुंगदा दरखास्त थाबा यागनी हरियाणा विधानसभा मिकल हयेंग पांगथोकनबा सेम साबा लोइदे सीट मरपु 10 लेबर राज्य विधानसभा मिखल की भोट तंकक अमखक्तदा पांगथोकनी अयुक पुंग 3 की नुमिदांग वायरम पुंग 3 फावबा भोट थादनगनी भोट मसिंग जम्मू कश्मीर विधानसभा मिखल की पुन्ना थाजिगी 9 थीगनी मरक असिदा इलेक्शन कमीशन भोट थादनगदौरिबा नुमित की नुमिदांग वायरम पुंग 3 मकाई फावबा हरियाणा विधानसभा मिखल की एग्जिट पोल पांगथोकपदा अथिंग थमख्रे नेपाल इसिंग इचाव अमसुंग सिंगनिंखाइबदा सिकिबा मिगी मसिंग 293 यौरे हौजिक मियोय 12 थीबा खंगदना लेदी महौचाना थोगनबा खुदोंथिबा थौदोकसिंग असिदा पुन्ना मियोय 169 लोम असो ओपन नंगले नेपाल की गृह मंत्रालय की मचिन चटपा मिसक अमन हाई हौजिक फावगदा मियोय लिसिंग 13 साफगदा बंबफम सिंगदा थंगदोकपा ngamle ngasi pungba pause singi maroiba pausingi damak haujiक खेटिमयुम प्रेमचांद लेदे प्रेमचांद थागचरी नोलिनी कुकी मिलिटेंट सिंगना फाजन थमलुबा मियोय अनि थादोरखिबा अमदी सजीवा जेल लेरंबा मियोय 13 थादोखिबगी पाव ngasi फोंगलिबा पावचे सिंगदा मरोइबा पाव ओइना अहानबा लमाय सिंगदा फोंबो थेनरे सनालेबाक पावचेगी अहानबा हेडलाइन असि कुकी 13 थादोखरबा तुंगदा मितै अनि सिनरखरे हाइना मेन हेडलाइन पीरी हेडलाइन असigi मखादा इंडिया गवर्नमेंट का कंडीशन खरा यानबा पुरकपदगी मियोय अनि एदु थादोखिबनी हाइना कोतुन फोनोखिबा वाफम सब हेडलाइन पिदुन फोंगले हुयेनलान पाउदना पावसी जेल द थमकलिबा कुकी अंडर ट्रायल प्रिजनर 13 रिलीज तौबदगी थोइथोइबा अमसुंग थोइथोइ थादोरखरे हाइना अहानबे हेडलाइन पीरी मणिपुर न्यूज़ना कुकी सिंगना होस्टेस ओइना फाजन खिवा नहा अनि थादोरखरे कुकी की मरोइबा डिमांड सरकार ने याखिद्रे सीएम न थागरपा फोंदोखरे हाइना हेडलाइन पीरी संगाई एक्सप्रेस मणिपुरी एडिशन दा मिलिटेंट सिंगना फाजन खिवा अनि कोतुन थादोरखरे सजीवा जेल लेरंबा 13 कांगपोकपीदा थिंदोखरे हाइना हेडलाइन पीरी पावसी संगाई एक्सप्रेस इंग्लिश एडिशन इचेल एक्सप्रेस नारोल की थौदांग इम्फाल फ्री प्रेस मणिपुर मेल पोकनफम अमसुंग पीपल्स क्रॉनिकल दसु मानब मवोंगदा हेडलाइन पीदुन फोंगली पोकनफम पावसी के शुभ हेडलाइन असि उख्रुल की इरांग लेकिन रखीबा अमसु लेखिद्रे असीब पुन मरी शुरे पुलिस स्टेशन दगी खुलाई कुन लाखरे हाइना फोंगले पावसी संगाई एक्सप्रेस मणिपुर एडिशन दना उख्रुल पुलिस दगी नोंमै कुनमाथोय लाखरे अमसु सिदुना सिखिबा मरी शुरे हाइना फोंगली कोटु याउना हाईवे द सेल खारिबा सिंग तोखंद्रबदी इकोनॉमिक ब्लॉकेट चथनी हाइबा हेडलाइन असि संगाई एक्सप्रेस मणिपुर एडिशन की अहानबे हेडलाइन नि पावसे मणिपुर न्यूज़ जाउना तोंगान पावसे सिंगदा मरोइबा पावना फोंबा थेनरी नारोल थोदांगी अनि शुभ हेडलाइन असि लेंगाक्त लोइना तसिनबगी महुत्ता कोक चुनचिनेदुना शांति पुरकना बखोनसि हाइना निंगथौ लिसम सना जावना फोंदोखिबा वाफम हेडलाइन पीदुना फोंगली तमिलनाडु फोंबा गानफ्यू मेल की अहानबे हेडलाइन असि तमिलनाडु पुलिसना पोपी पाम्बी यानथतुना महान खिबबु चीफ मिनिस्टर ना थागरबा फोंदोखरे हाइना फोंगली तमिलनाडु टाइम्स दा हुनफुन अमदी हुनपुंग खुंजा सिंगदा हिंसा थादोक्तुना शांति ओइना लैनबा यूएन सिना अपील तौरी हाइना हेडलाइन पिदुना फोंगली पावसी हिल्स हॉर्नबिल दसु फोंगबो थेंगनरे नोलिनी थागजरी प्रेमचांद अरुबेदा मरुइबा पाव अमुकना सिक्योरिटी फोर्स ना राज्य की तोंगान मफम सिंगदा थिहुंबगी तबक जथरी इंटरनेशनल एनर्जी इफिशिएंसी हफ्ता भारतजु सरुक यानबा केंद्र की मंत्रिमंडल ना अयाबा पीखरे अमिसुंग असामीस अमसुंग बेंगोली लोल याउना लेबाक असकी तोंगान लोल मंगा क्लासिकल लैंग्वेज की स्टेटस पीबदा केंद्र की मंत्रिमंडल ना अयाबा पीखरे पाउल हुइजरे